Kapitan Enteng! Enteng, talaghamot atong galmay sakit magsidalos iti aglawlaw na Ken magsiaramid iti landscape iti tunggal purok. Kituan ata nga rod price. Iso kayat da no kastoy a barangay fiesta ta da pagkwartaan. Wen, Inteng. Ang mas nasaysayat kuma no agtultuloy ti panangaywan da iti landscaping da. Intul malpas manan ti contest, bye-bye andamot laeng. Awan serbina. Iso nga rod day tati na pagmimitingan may dungaw. Saan dan to abay-bayan? Nga uray malpas ti fiesta. Ket ituloy da nga aywanan. Ito para lang iti barangay tayo. Isumat, kas iti last year, kundi aramid da iti kubo-kubo. Nagpintas ti buyan ha. Tanapalawlawan pa'y matngarod iti nagduduma a masetas. Ngam kalpasan ti kontes, binaybay andamutan. Marmarban jay kubo-kubo, kat di da pa'y tarimaanan. Apay, masapul ay nga at the price. Manya nga rod ni. Ay, di da masayangan iti bannog daan nangar-aramid iti kubo-kubo. Timay-mayat ko man no agtultuloy nga aywanan da. Saan na balita kasta itan ti mapasamak. Anas kan nga agtultuloy nga aywanan da ti landscape da. Kasta mo ta talaga ngamin, Mare. Kalpasan ti pakunte sa awanan. No naaladan ti price, awanan. Baybayan dan dagiti masetas ngay mula da. Makamuditan nagbiag wenno malaylay. Sa bagay, kastamot kit de tinapagmimitingat tayo. Anaskan at tuloy-tuloy ti panangaywan tayo kadagiti landscape tayo. Iti kasta, napintas latta ti buya na. Wen Mare. Awan sir-sirbi na akong di landscape kayo no madadaol tumatlaang. Wen nga rod tano maminsan ngamin. Sa lagunay ti tao no the price. Kasta talaga. Ang sapay ko mata mabaliwan itan. Ala, umay kan Mare. Tagmeryenda tayo pay. Nagluto akiti pansit. Sige, agmeryenda kayo latan Mare. Tanabanog kayo nga agla-landscape. Sige, inakon 5 basaklaeng tagturungak ngamin di tabalay dadani ka. Adda singiraken kwa na. Sige Mare, ingkalat nga rudan, no di mo kaya tagmeryenda. Nay! Mayat sakit di dayta landscape mo kwarag. Wana, tatabataw. Kapay nga da ka. Umay ka agkopya iti design. Saan mat Umay ko lang kumabulodon tayo palam. Ngam us-usarem gayam. Wine, us-usarak. Ngam talaga na pintaster aramidom a landscape mo At dapay kabiti na. Wana, tapno nalagda. Sana madadala dagaws. Sa bagay sino nga ti makaala iti first prize? Ay kat saya atin nyo ati agaramid. Tapno da kayo ti first place. Dakkel ti pa premium. Uwan nga raw. Ado nga min tinag-sponsor. Dagiti babaknang dito kabildatan. Ken dagiti opisyalis di munisipyaw. Imbag ada nag-sponsor. Katuhan na. Nang runa dagiti opisyal. Kapilitan amang tedda. Kastaya. Tano saan da amang tide. Saan da ida nga ibutaw sa dagiti tatnaaw. Katuhan dito pa'y kalan me kinituyang ka. Kat impa-sponsor ko kini Vice Mayor. Yay! Kalan, paglutuan yaw. Impa-sponsor mau. Imbag tanang tide. Wen takas jay ko na. Saan ko nga ibotos, no saan amang tide. Yay! Kanjay TV may kinituyang ka. Impa-sponsor ko mat kini-Councilor Calbao. Ha? Councilor Calbao? Ay, amukaon. Ay, nagalas ka mo tata. Inikan na kalangarudan iti TV. Councilor Calbo kung kunamutain. Katuan, Mike. Kaslawan respitum kan kuana no kasta. Akasla di nakainik ka iti daw-dawatam.
Kat nuar-arigan kat personal mo dayta. Uray man! Dito pa'y washing machine may. Kat impa-sponsor ko kada Councilor Rongiet kan Councilor Misoat. Ha? Sino mananda kita? Nalipatag nga minantay naganda, kwarog. Ah. Tajay may isa, Rongiet. Kat jay mat may isa, Miss Misoat. Ngam jay Miss Misoat, jak to ibutos day. Naa. Inik kan nakalangarudain. Di mo pa ibutaos. Katwen Ay, unay kan tatabadaw. Pananggundaway mo tanter aramidam. Agyaman ka Ta ited dalat ta ti daw-dawatam. Nga uray pang personal mulaang. Katwen do kayat da nga ibutos mi idakin nito yang kao. Di mang tada iti daw-dawatin may. Naguray ka. Sigurado ka, ngagbut-butos ka. Katwen mat. Alangarudain. Ingkan tata. Tadi ka manaktak iti trabaho. Sige, kwaraw. Innakaon. Ngam umay kung tubuludan ti palam, Wan tata. Ngam inton malpas kong aramata. Ay! Nagpintas ti naramid ta a landscape. Dito'y sikiganti balay ta, badaw. Sakit mayat ti angin ditaw. Iso amayat ti agtugtugaw to ditaw. Wen, tuyang. Sigurado, adatanto ti first place. Nga ta, kat nagado ti si Malay. Uray pay, masigurado kadatanto ti first place. Kukuatan tao ti kadakkelan a premyaw. Di mayat no kasta. Iso nga inaldaw ta si bugan dagitiin mula ta dito'y tapno saan amalaylay. Ay katuan Kasla makikita ka ti panangawat ta iti kadakkelan a premyaw, tuyang. Nakasibuga kon itimulak dito'y landscape ta, inteng. Ay, masiguradong ka di ang mga baka, banang. Numaysa ak amapili, nasaya at launay. Angam no saan, awan anyaman na. Basta papintas aklat ta to'y landscape ta. Takayat ko anapintas ti mabuya dito'y sikigan ti balay ta. Sige, sikat ti makaamaw. Nagadugayam ti simbali iti daytoy apa-contest, inteng. Wala. Kahit ada sa nga pulo amapili, akapipintasan ti landscape na. Basta siyak, mapili ak manwan no saan, okay laag. Mayat ano may saka amapilay. Ay nainteng, no kastaman, sigurado nga addan tumanen sa wen dagiti tattao. Agaputa kapitan ka, iso amay saan napili ti landscape mo. Kahit saan mo't asyak ti agjats. Tapno sa uda iti kasta. Adamot umay at taga-ili nga agjats. Ay, uray pa eh. May amlataan no, anya ti sawunda. Ti importante, saan ta nga agsaur? Sa bagay Ala, papintasim lata ti landscape ta. Ta may mayat matlaang, no data ti kapintasan. Sige nga rod, inteng. Agtinulong ta. Makitam ti landscape mi kinituyang ka? Kwaraw? Wine. Nagpintasan niya. Uray siyak. Napintas mo't lang di landscape ka. Nagalas tupay. Nakita kat aba mati imulam iti igigay. Makitam tulat na ti pagbalinan na, tatabadaw. Napimpintas ka da kami, kwaraw. Nga may, nagpipintas amasitas ti imulam Kat inton madanaon ti panag-judge da. Apag isuntaw ti panaggukrad ti sabong da, ha? Ala, sapay ko mata magustuhan to dagiti judge. Uwan sigurado day ta, kwaraw. Ay na, nagado tayo asim mali ti dayta pa kontes maribanang. Nasayaat nga rod, Mare. Ngamen, saan ajay premyo ti pampanunutag? No di ka tinapintas nga aglawlaw. Wen mare, kastamot laang ti pampanunutag. Katsyak, mapili kami manwan no saan. Okay lang. Uray siyak mare, kastamot ti panunot ko. Tinapatag, napintas taglawlaw ti balay ko. Wen
Ay, wen gaya mare, ikanak man iti kape. Day tati gagarak, iso nga imayak. Sige, Maray. Mabitlaan, tekan ka. Daytoy. Adto'y matibayad ko. Ay, wang gayam. Nagkapo dito ni Mari Tuyang. Kat ipaspasikat na ti lalanskipan na. Isuda ka no ti kapintasan. Aya, imbag tawanak. Tano saan, amangan no anyaman ang tinaisawang ko. Siyak tupay. Kat jakon nagtagtagaray, Maray. Binaybaya aklatan na sumanaw. Umadanin ti aldaw apa nag-judge dagiti naawis nga umay ag-judge kwa raw. Unang kail. May tilanskip mo Na, anda pa'y pariya nga impakalatkat mo. Unang kail. Dagiti impat ko dagita. Isu ti binunag ko nga inyag dita, kat dayta, agkalatkat dan. Ay, mayat Mayata talaga ang kail. Natungtin mo lang. Katapno at damot sa bali akulay. Isu nagmulak iti sabong amaris duyaw. Ken sabong amaris na labaga. Ay, mayat ko raw. Napintas. Ay! Ayos ba daw? Nakaisam dagiti judge anang kita iti landscape ta. Sigurado, adatan ti number 1 Tuyang. Sigurado day ta. Dakkel agata ti first prize Tuyang. Kat sigurado, adatadaytan. Wan ba daw? Siguradong sigurado. Iso nga ita. Panunuto ko no pangigatangak iti premyo ta. Ay, kat igatang ta iti pakalaglagi panta Wala, igatang ta iti lugan. Lugan niya? Umanay ayamot day ta. Sigay, igatang tangarod iti ref. Tasukatan tatay daanan a ref ta. Uray jay basit laang a ref. Ay, katuna, mabalain. Sige. Kasta nga raw, daramidin ta, Tuyang. Agulimo tayon sa baranggayan. Tayo announce tayon, dagiti winner. Ay, agulimo kayo kanaw. At sa nga 15 a landscape, anapili ka baranggayan. Uy, 15. At dagiti sana napili, adalat consolation prize na. Ay, mayat karga. Kaya ko na ito. Uray consolation na lang. Irugi tayo iti first place. Wow. Tinakaala. Ket awan sa bali. No diti landscape number 6. Yahaw! Sakdayta! Sakdayta! Sana mabaling Tuyang. Apay ngayon ni Kwarog tinakaala iti first prize. Rumbang adataa. Wun nga raw, kat nagpintas ti landscape ta. Nagranyag. Dataki dahin tinakaala iti pinakauday. May ka-15 ta. Wun nga raw, Ay! Inag-agriklamaw kini pari inteng. sigay, mapan ka ba daw? Saan nga mo dagiti judge tinararamid da? Ha? Iso nga inkakin ni Kapitan, tapag sino tayo ti premyaw. Saan kan nga agreklamo paray? Gaputa uray lalima at tao tinag-judge. Di ka kan agyaman, ta nakastrek kay lata. Dakil aba nagti premyo yu. Saan ang mabalin paray? Kat no nakapimpintas ti landscape may kinituyang kaw. Sigun ka dagiti nag-judge. Ni kwarog ti kapintasan ti landscape na. Tapasig anat nateng tiinmula na. Kan talaga mo na napintas. Makaay-ayo. At daki di favoritism dagiti judge Na, unay kan. No saan mo apag sinukatan ti premyo may kinikwaraw? Dadailek ti landscape may. Bagbagak ti kubo-kubo ngay naramid kaw. Anay ko pare, tinapis nakmadan. Makapasuron ka ngamin Anay ko. Kaya't mo tanayaw na pa'y. Ay, saan na pare? Agawit ka tadi ka manaktak iti trabaho dito yung barangay haw. Anay ko. Galiw at talaga tagreklamo. Makapasuron kayo. Ay na,
Maayatanak, Marikwanang. Tada kami ti maikadwa a premyo. Second place kami. Kat siyak mo ti third place, Mare. Damari tuyang, kat iso na ti kaudyan. Number 15. At least nakapasok da. Wen, anggam kastaunay asurun na. Tati kayat da, iso da kumati number 1. Kat nikwarog ti number 1. Kat talaga mo ta nagpintas ti landscape na. Kat wen matmaray. Di lagbain mo da marituyang kan kabadaw nga mangibaga nga isuda ti number 1. Day tangarod kahit. Pagyamanan dakit di ta nakapasok da pay. Tano saan? Consolation prize laang tinaala da. Wen nga rod Dakkel na ba nagtinaala da a prize, Mare? Wen. Kat si Kangay, pangigatangam nga itinaawat mo a prize. Aramaton mi kan ni Inteng ijay Baguio City. Ingkam man agpasyar ijay. Anya? Ay no kayat mo kat umay kamay. Ay, wen anya? O sige. Agpasyar tayo mat Wen, Maribanang. Sa bagay, maminsan laang mat. Agragsak tayo mat Umayak mat nga raw, antay, angkayl. Makipasyarak mait. Ngamin, pasig at trabaho ti aramidan tayaw. Ay, una. Agpasyar tayo nga rod. Unantay, ibaga kinibayo lay, ta sumurot mait. Ay, kat una. Uray ni Marikwanang, sumurot may. Mala, agpasyar tayo ujay Baguio City. Mayat ijay, tanalami istipul uy ti angin. Iso nga rod nga ijay ti kayat ko apagpasyaran, Inteng. Tanalami es. Malala, agpasyar tayo. Ay, sakbay nga agpa-Baguio City tayo. Kaya't ko apaayaban nyo amin anangabak iti pa-contest, iti landscape, kagawad ko anang. Apay, Kapitan. Eh, kasari tayo ida. Paayaban nyo ida dito'y barangay hall. Alas 3 iti malam, itangal daw. Sige, Kapitan. Ibaon ko dakwarog kan dagiti kakadwana. Ay, da kami, abukap. Da kami, kapitan. Kami. Ganda kami ng kail. Ay, nasaya at pinaayaban kayo ta, kayat kay apalagipan. Ay, nangrunakan kakwarog ta si kati first place. Ang kail. Kaya't ko dagiti landscape yaw ket ituloy yung nga aywanan. Agtalinaed ko madayta, aginggat-ingana. Ta para matla ang kada kayaw. Para iti barangay tayo. Ayun, kap. Saan ko malaang ano adda price kay alisto ang mga iwan? Wen, kapitan. Da kayo ang napili ti landscape na. Ti mangida ulaw, iti kinapintas, ti aglawlaw ti barangay tayo. Wen, kapitan. Very good. Napintas ti aglawlaw tayo. Da tayo lang ti maidayaw. Saan aya? Wen, kapitan. Gusto ti kunam, Kapitan. No napintas taglawlaw yo, da kayo matlaang ti mairanod ken mapadayawan. Ala sige. Ditan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag.